Живе Білорусь! Живеш. Нех живе Польська! Шановні сябры, па-першае, вельмі вялікі дзякуй, што сёння вы тут. Сержук слушна сказаў, сёння агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў нацызма і сталінізма. Вы все ведаеце, што адбылося 85 гадоў таму назад, злачынства супраць людскасці, пакт Молотова-Риббентропа. І першае, што я хочу сказаць, великая падзяка тым еўрапейскіх палітыкам. В основном это политики краінаў, якія перажылі жахі і нацызма, і камунізма, акупацыі, якія 15 гадоў таму назад зрабілі так, каб гэтая дата стала афіцыйнай. Слушна сказал Сержук, для беларусаў, а у нас няма ніводнай сям'і, якая бы не мела бы ахвяр ад камунізма альбо нацызма, хутчэй за ўсё і тых, і другіх. Гэта была вельмі важная дата. І рух салідарнасці разам, а тады я был его кіраўніком, адразу падтрымаў правядзенне агульнаеўрапейскага дня, і мы арганізавалі вельмі сур'ёзную рэч – нацыянальную выправу в Катынь. І 15 гадоў таму назад, калі яна адбылася першая, в этот час я і уже каля 100 беларусаў, это были представники практически всех оппозиционных партий, рухов и инициативов. Могу сказать, что когда мы это планировали, я специально приезжал в Городню, как встретиться с Анджеем Почобутом. Могу назвать шмат именов, я только назову два имя, якія вельмі важны для всех белорусов, бо змагання с той ГБшной силой, яна и сёння ідзе, это доследчики менавіта коммунистичных репрессий, которых уже нема тут на нашей земле. Это Леонид Мараков, який ездил 15 гадоў тому назад в Катынь. И гэта Владислава Хроменко. И магчыма, габня дапамагла им памерці, бо сила у них ще хапае. Мне пошенстило, мне приходилось организовывать акции и в Катыни. Другий раз людей мы возили в 10-м году, когда я еще мог ехать. В этот день я организовал акции в Куропатах, и в Быківні, и в Бабином Яру, и тут. Чему тут? Потому что, когда мы ранее организовывали тут акции, мы подтримывали белорусов, якія насуперек всему ехали и поднимали наши стяги Смоленской области на Катынском мемориале. И тут тое, что после 20 года Беларусь вогнали в сталинские часы, принесла еще такую жахливую речь, что десятки удельников национальной выправы сегодня есть политвязни. А такие имена, которые вы всех ведаете, як Олесь Пушкин, який змагался на ФСБ в 2014 году, когда пересекал автобус руха солидарности разом межу Беларуси. Игорь Ледник, Вітаўт Ашурак, яны на вялікі жаль на небесах. Мы мусим памятаць. Мы абавязкова павінны ушаноўваць мільёны і мільёны людзей, якія забіты жахлівымі таталітарнымі рэжымамі. І мы ніколі не павінны забывацца і пра сённяшнюю катастрофу, якая ёсць і в Беларусі, якая сёння ёсць з паневоленымі народамі России, якая ёсць шмат з якімі людзьмі і народамі. І абавязкова мы павінны казаць пра будучыню. Бо так не павінна быць, каб такія пачвары, як Лукашенко, каб такія пачвары, як Путін, яны наогул проста існавалі. І 85 гадоў сапраўды было страшнае злачынства супраць людства, калі два людажэра дзелілі Европу. Мы пра это памятаем. Таму, шановныя сябры, ушануем ахвяраў камунізму і нацызму хвілінай маўчання. Дякую великий. Сегодня знішают Беларусь. Сегодня знішают белорусский народ. Вернули сталинские часы. И тому в Беларуси зараз знішают поляков. Як это было, на великий жаль, в 20 стагоддзі, бо была чужацкая ўлада.